unkosikazi uNomagugu Simelane. MEC asibonga kakhulu sikubingelele ohlelweni. Siyabingelela sibingelele kubalaleli emakhaya. Kuqubuka insolo kulokho kusukela izolo ngeke ngangena na izolo kwi social media kukhulunywa kabi ngawe MEC kuthiwa ube nesandla exosheni kwalesebenzi somunye womsakazo ebesikhulweni lweMarch and March uthi ngalezi insolo. Angibonge ithuba lokuthi sikwazi ukulikhulumisa lolu daba. Angiqala nje ukuthi le insolo azilona iqiniso at all. Angeke ngize ngiyehle to that level yokuthi umuntu uma ngabe enza umsebenzi wakhe ngibe ingxenye yokuthi ngimphuce iphalishe, especially umuntu okuwumuntu wesifazane. Ngiyafisa kodwa ukuqala ngichaza ukuthi udaba ongicabanga ukuthi lusifikisa la udaba lokuthi ezibuyisho leyo nto yokuthi iMarch and March bekune issue ngayo. Eyami into lento esiphakamisayo njengomnyango wezempilo ukuthi bonke abantu base-South Africa banelungelo lokumatch. Bonke abantu base-South Africa banelungelo lokusho ukuthi bazizwa kanjani nginto ezithize. Akekho ke umuntu ongakwazi ukuthi abavimbe lokho because kuyi-right e-constitutional. Kodwa abantu abase-South Africa futhi nabo abase-South Africa banalo ilungelo loku-accessa ama-health services. Okusho ukuthi umuntu ose-South Africa ogulayo i-constitutional right yakhe ukuthi a-accesse ama-health services. I-constitution yethu ke leyo ithi bonke abantu abakhona e-South Africa kufuna sikwazi ukuthi uma bengena njengomnyango wezempilo asinalo ilungelo lokubajikisa. Uma ungamjikisa umuntu ungagcina kwathina siboshiwe ngokuthi sikwenze lokho. Okwenza ke sigcine sinabantu abase-South Africa esibasevayo, sinabantu abase-South Africa illegally akungabona abase-South Africa, kube khona nalabo aba-illegal abase-South Africa okufuna bonke sibaseve. Mina okokuqala owaya e-legislature ngalo chaza lolu daba ukuthi umnyango wezempilo awunamali. Enye yezinto eyenza ukuthi iy'mali ziphele kakhulu emnyangweni wezempilo ukuthi sinabantu abase-South Africa abangekho e-South Africa ngokusemthethweni. So kubalulekile ukuthi sihlangane countries noma amazwe abaqhamuka kuwona ukuze lawo mazwe phela lawo akhokhela ama-services abo, so that abantu base-South Africa bangayitholi sebengakwazi ukuthola ama-services ngenxa yokuthi sikhokhela abantu bangaphandle. Udaba-ke lolu esilukhulumayo ku-national end, u-national uyasi-assista ukuthi sikwazi ukuthi sithole lezo imali siyithole from amanye ama-countries. Sesikushilo-ke kodwa lokho akusho ukuthi umuntu mengena esibhedlela kufuna ajikiswe. Manje into-ke ekubonakala sengathi ibesifana MEC la akukhathalekile ukuthi umuntu la ngokungemthetho noma ngokusemthethweni. Uma engena nje emnyangweni wezempilo i-constitution ithi noma ngabe ubani wena ulana ngokomthetho noma ulapha eSouth Africa ngokungemthetho kubalekile ukuthi ayithole iservice. Nayi reason tu uma ngabe uthola umuntu ose-South Africa ngokungekho emthethweni asithi le-TB ngenza isibonelo ukuze ayeze azothola iservice kufuna ngene etekisini afike kithina simnikeze i-treatment. Uma simjikisa engayitholanga i-treatment loyo muntu loyo uzophuma esibhedlela ayongena kwenye itaxi enabantu abawu-16. Out of labo bantu abawu-16 ngoba i-TB yathelelana uma ingathithwanga kusho ukuthi uzobe sethelela abantu abacishe babu-10 laba asuke nabo lapha etekisini. Labo bantu abawu-10 bayohamba bayothelela abanye abantu nabo and nala abahlala nabo aphinda bathelele. So kubalulekile ukuthi abantu abase-South Africa sikwazi ukuthi sibanikeze iservice abayidingayo, kodwa sibe nayo indlela ukuthi siyithola kanjani imali yethu back thina njenge-country so that singayitholi sesubsidize abantu abala e-South Africa abangabhilongi khona. Okay, so lezi insolo evelile anganoma umzwileni ngazo ukuthi ngenxa ukuthi la anganoma ukuthi ama-resources maningi noma mhlawumbe iningizimu Afrika icebeleni kwaba nemibiko ukuthi bayithatha lezi insiza ne-medication njalo la iningizimu Afrika baphume baphindele emazweni abo bayoyidayisa. Uma lokho kuyiqiniso kuzosho ukuthini ngokomthwalo umnyango uzokwazi ukumelana ngamanye amazwe nomthwalo uma kuzokwenzeka kanjalo? Uma lokho kuyiqiniso kusho ukuthi enye yezinto okufuna iy'nselelo okufuna sibhekane nazo, kodwa
kodwa akusumnyango wezempilo okwazi ukuvimbela umuntu umefika athi ngeke sikunikeze amaphilisi ngoba wena awusiwe wasa South Africa. Abantu ufuna babheke lokho abantu bomthetho, abantu abakwiborder abakwazi ukuthi ba-check ukuthi umuntu umengena ungena nani, umephuma uphuma nani. But into ufuna siyisebenze noma siyikhulumise kulolu daba, abantu abangahlali noma bangaqhamuke eSouth Africa, abangazalwa eSouth Africa, abaningi babo uma befika eMnyango Wezempilo bafika kithina bene-address yase-South Africa, okusho ukuthi abanye bama-South Africans babanikeza i-address ukuthi bafike babhalise ngayo leyo address, okusho ukuthi umuntu kwesinye isikhathi kuba nzima ukumjikisa bese kunikeza i-address ukuthi cha une-address yala, kufanele ukwazi ukuthi umnikeze i-service okuyiyona yona. Sengikushilo-ke lokho umsindo obukhona last week wawukuthi asinayo inkinga yokuthi i-organization le ikwazi ukuthi iphakamise ukukhala kwabo bame bamathi, but i-problem ekhona awukwazi ukuvimba umuntu angene eMnyangweni Wezempilo, and indlela kahle sebenza ngayo bese bengena nangaphakathi kwesibhedlela, ngaphakathi kwegate lesibhedlela ba-check ama-IDs, okuyinto-ke engavumelekile. Uyabona nje ngeviki eliphelile ngize ngabhalelwa i-Human Rights Commission ibuza ukuthi yini engenzayo, iziphi iy'nyathelo engiyithathayo kulaba bantu abavimbela abantu ukuthi bangene bangene kuma-facilities omnyango wezempilo. So siyavuma ukuthi abantu abase-South Africa ngokungekho emthethweni bayahlupha ngoba bathatha i-treatment yethu, bathatha iy'mali noma basebenzisa lokho okufuna ngabe kusetshenziswa okwabantu base-South Africa ngendlela engekho emthethweni. Yingakho sithi ama-countries abo akutholakala indlela yokuthi abasikhokhele back yonke imali ukuthi siyayisebenzisa lapho, but thina njengomnyango wezempilo asikwazi ukujikisa umuntu. So ngichaza lokhu ngoba ngifuna ukuthi-ke tu akulona iqiniso ukuthi kukhona umsakazi engihambe ngathi akayoxoshwa emsebenzini. Umuntu nomuntu osebenzayo une-contract ayisanayo nomqashi wakhe. Anginawo amandla mina ukuthi ngifike la okhozini ngifike ngikhulume nabaphathi bakho tu ngithi cha angithandanga indlela okhulume ngayo, therefore abakhiphe eregweni, ngoba i-contract yakho iyi-contract ebhalwe phansi umqashi oshoyo ukuthi cha sisebenza nawe isikhathi esinje, sisebenza nawe indlela efana nale. Ayekho umuntu ongaqhamuka ngaphandle afike ashintshe lokho, and uma ngabe une-contract nomqashi ibisi yashintshwa i-contract yakho ngendlela okungeyona, unalo ilungelo phela wena njengomqashwa lokuthi uhambe uyethi CMA uyokhala ukuthi cha umqashi wami ungixoshe ngendlela okungasiyona. So akulona iqiniso nhlobo ukuthi ngihambe ngayokhuluma nabantu bestage esithize. Angithazi kwakona ukuthi sikuphi istage leso mina as a person. Into ebuhlungu ukuthi kunama-allegations athi uNomagugu Simelane ungene ney'kabha kulesa stage, okusho ukuthi personally ngihambe ngayo xoshisa umuntu. Udaba-ke lolo engisebenza nalo nabameli lami kusasa bonke laba abayikhulumayo sobe sesiyayixoxa kufuna bayilethe enkantolo ukuthi leyo evidence abayishoyo bayithathaphi, ngoba awukwazi ukuthi uvelulane ebese ukhuluma into ngomuntu ungenayo i-evidence but uyikhulume as if iyiqiniso ingelona iqiniso. Okay, kusho ukuqondane kabi nje ukuthi kuqhubeka lo mkhankaso, kanti lo mkhankaso ngakolunye uhlangothi uthinta kakhulu umnyango wakho, mhlawumbe abantu sebeconnecta lokho okuthiwa ama-dots. So asivale emisiki ngiyafisa ukuzwa la ngoba ngendlela engiba ngayo siyadingeka isombululo njengabantu abakhulumeni, akudingi ukuthi nisonge izandla ngoba kuzobonakala gcina isandla ukugcine sonke lesimo siphuma esandleni, ukugcine kwenzeka lento esibone ngo-2008 kuze kuba khona abantu abalahlekelwa imiphefumulo yabo. Uyaqinisekisa la kule ohlelweni njengamanje ukuthi khona enizokwenza nje usukumela lolu daba? Kuyiqiniso kakhulu ukuthi uhulumeni awukwazi ukuvela ugoqa izandla. Yingakho ama-departments onke eholwa undonankulu nama-departments onke eholwa umongameli ayazama ukuhlangana ukucabanga ukuthi kuphi okungenzeka nokuthi yiphi indlela yoku-implementa kahle indlela yokuthi abantu ababese-South Africa akube abantu abase-South Africa legally, ngamanye amagama kuba abantu abanamaphepha. Abantu abangenawo amaphepha abagunyazayo ukuthi babese-South Africa bangakwazi ukuthi bayingenele nje noma kanjani. Kodwa iqiniso-ke yilelo shoyo tu ngempela lukhona esikwenzayo and siyazama ukuhlanganisa amakhanda ethu uhulumeni ukuthi silenze njani lolu daba.
Alright, MC kuyezwakala sibambe lapha singakhona ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Ngqongqoshe kwezempilo KwaZulu Natal unkosikazi uNomagugu Simelane. Alright, Thabo ngathanda ukukhuluma nathi ngalo. Ngiyaxoxa ke nokho mangabe sikhuluma ngalolu daba sensitive ngendlela enqaba lolu so ngesiqaphele indlela esobe sikhuluma ngalo ngiyazi ukuthi ngiyaqonda njengoba ngila empopeni ukuthi